C'est normal kuko tofauti. AFDL ilifikaka ya 30 ans. Na AFC inazaliwa ya 4 mois. AFDL ilibebaka même objectif ya kufukuza dictature ya Maréchal Joe AFDL. Na AFC iko na même objectif kufukuza dictature, kufukuza tribalisme, kufukuza incompétence, kufukuza bongo, kufukuza mapromesse non tenues. Lakini situation kwenye inafanana ni kusema hiyo insécurité ilianzaka est na insécurité ilianzaka dans les années 80. Plus de 30 ans aujourd'hui, hii insécurité ingali. Huko watu wengi walizaliwa ndani ya hiyo insécurité, wengi waende masomo, wengi walikosa maisha juu ya hiyo insécurité. Ni kazi yako na mimi leo, na njoo kwenye AFC ilizaliwa. Comment éradiquer définitivement la problématique de l'insécurité à l'Est? Namna gani tutafunga hiyo insécurité yote Est tokea plus de 30 ans? Ni ndio question yako yenyewe inatukoncerner mimi na wewe. C'est normal kuko tofauti. AFDL ilifikaka ya 30 ans. Na AFC inazaliwa ya 4 mois. AFDL ilibebaka même objectif ya kufukuza dictature ya Maréchal Joe AFDL. Na AFC iko na même objectif kufukuza dictature, kufukuza tribalisme, kufukuza incompétence, kufukuza bongo, kufukuza mapromesse non tenues. Lakini situation kwenye inafanana ni kusema hiyo insécurité ilianzaka est na insécurité ilianzaka dans les années 80. Plus de 30 ans aujourd'hui, hii insécurité ingali. Huko watu wengi walizaliwa ndani ya hiyo insécurité, wengi waende masomo, wengi walikosa maisha juu ya hiyo insécurité. Ni kazi yako na mimi leo, na njoo kwenye AFC ilizaliwa. Comment éradiquer définitivement la problématique de l'insécurité à l'Est? Namna gani tutafunga hiyo insécurité yote Est tokea plus de 30 ans? Ni ndio question yako yenyewe inatukoncerner mimi na wewe. Anaua watu wengi, ule muuaji kazi yake ni prison. Tutamfukuza. Courage, tuko pamoja, mwingie revolution, mtufuate, mtuakompanye, mtuombee. Hiyo ndio neno nitaka kuambia. Niko na nini hapa, tutakula pamoja samedi. Asante sana. Asante sana mheshimiwa. Kiwanja oye! Kiwanja oye! Atakamata muda yenu mrefu, tutaomba kama kuko batu viko na maswali. Tunaruhusu 5 questions ambayo mulitaka mupose coordinateur wetu wa AFC ili aweze kuwajibia. Wafiki hapa mbele.
magharibi, manake Kinshasa mpaka Ocean Atlantic. Tutashuka kusini, manake tunaenda Bukavu, tunaenda Kalemi, tunaenda Kamina, tunabeba Kolwezi mpaka Lubumbashi, na ndio penyewe Fleuve Congo ilianzaka. Pale Katanga tutaendea kusini kugawa Kasai yote mpaka Kinshasa, lakini apartia Goma tutapanda kaskazini, manake kubayomba yangu Butembo, Beni, tuko njia, tuko nafika. Tutapanda kwa Ituri, Bunya, Ongwele, Isiro, Buta mpaka Kisangani Chopo. Na kutoka Kisangani tutaingia Grand Equateur, Bakolite, tutaenda Lisala, tutaenda Gemena, tutapitia Twapa Bwende na mpaka Mbandaka. Tukimaliza Mbandaka Grand Equateur, tutabeba Grand Bandundu, tutaanzia Ilongo manake Maimbo, tutaishia Grand Bandundu manake Kwilu, tutapitia Kenge, ndio mpango. Kinshasa utaenda Kinshasa. Kinshasa tutabeba Matadi mpaka Boma, mpaka Mwanda, na ndio tutagomboa Kongo mzima. Ndio objectif ya AFC. Mpige mkono. Mtoshe Boka. Goma dans quelques jours, tuko na ibeba na tutalibere batu. Kengine kubaomba ni kuambia bana population balijideplace. Badeplace benye biko fasi yoyote. Beni, Butembo, arudie, usalama iko kwenye shetuko. Tunaanza mobilisation générale. Ya kubaomba nye ba population mutu akompanye, na tunafurahi sana kisi muko tunatupokea kwenye tuko napita. Juzi kulikuwa Rwindi, kulikuwa Kibiri. Ni kuishi kabila yote, kamata kabila yote ya inji, juu tuanze maendeleo, ndio banaita development. Iyo Ruchuru, territoire ya Ruchuru leo, na pia vijana wote, population yote, muakompanye iyo revolution. Vijana mpie kujarole kujeshi. Mpie mko. Hati ya AFC, vijana ya AFC, enyewa viko Kongo mzima, apatia Goma, muanze kujarole, tufanye iyo revolution
president. Haiko tena president. Na ba-institution yote yake naitia, hatuijue. Tuko naenda, tutaenda tubafukuze. Tuko naenda tutie kuishi pamoja. Tutoshe tribalisme. Tutoshe détournement. Tutoshe bongo. Tutoshe ma promesse non tenue. Hii ndio objectif ya AFC. Sasa naambia mambo ya AFC. Nataka nielewe, ama Rutshuru nataka ielewe. Utuambie waziwazi difference ya hii rebellion yenu AFC par rapport na nini na AFDL ya mzee. Kwani tunajua objectif ya mzee ilikuwa kutupatia security sisi wa Kongomani. Sasa AFC jinsi unafika ambia nini tutayua kama tatuletea security hapa kwetu Rutshuru? Ndio swali yangu hili.